With the new StarTimes Classic Bouquet upgrade, there's something for everyone with our exciting new channels. Upgrade to Classic Bouquet and enjoy more thrilling blockbuster movies for adults and some for the whole family. Engrossing wildlife documentaries, cartoons for kids, nail-biting telenovelas for the ladies, the absolute hottest American TV shows on Fox, and all the breathtaking moments in football and other sports. But that's not all. With our StarTimes Christmas 50% offer, you can enjoy all this and much more on over 70 channels just for you this Christmas. Pay for 1 month and get 50% off the second month on any bouquet and enjoy the best Christmas with StarTimes. StarTimes. Enjoy digital life. Nikatho muno omakiria mwiroreri wa ceceni ya Gikuyu TV ni kwitikira gutuhe gitio kiu ya gucokereria hamwe na ithui waigire twaikiria ugaikiria hamwe na ithui na tugicokereria ugacokereria hamwe na ithui guko tugagikorwo tukimurehera maundu mega na maundu ma guteithia muturire waku na nikio ndi haha nie ta Rosemary Karena ngamurehera mugeni Madam Terry kana Madam Teresia Wairibo wa kuri gwa StarTimes niwe executive brand marketing and PR na niwe aragithii na mbere gukorwo agitumenyithia maundu maingi ma kambuni ino ya StarTimes. Hihi ni juni wiguite StarTimes kana hihi ni utumagira StarTimes na angikorwo ni muthenya waku wa mbere gukorwo ukigwa horo wa StarTimes tega gutuigue na nigo ugikorwo ukimenya ni maisha kwagira ni undu wa StarTimes na TV ukirorera TV ni kwirorera ugitumira StarTimes. Turathie na mbere o wega na nikio ndira gukorwo ngikumunyithia namba ciao cia thimu kana namba yao ya thimu umorie kiuria o giothe kana ugikorwo ukimandikira ndomiriri nguhi na niguo magikorwo magiguteithia. Turenda uteithike o biu koguo oya karamu wandike namba ya 0719 077 077 na nimegwikorwo magikuhe uhoro na wadanduku ya Guku Gikuyu TV onayo ni uramiona gicicio-ini ya TV yaku na niyo ya 0721 890 311. Tugithie na mbere gukorwo tukimenya maundu mege mainie na StarTimes. Madam Terry tutacokereria o wega na riri ni Christmas season na nwamenya Christmas season ona ithiraga na kuguo January by the yabagia December ya Kenya ukaigwa ni mambura ma thiguku na January bado ikiambiriria nima riu ri ni ndirenda kumenya ni njiguite kaundu ka upgrade na StarTimes ngaigwaga maundu tutiganite no ni ndirenda utwire atiriri inyuĩ ta kambuni ya StarTimes mufagire andu aya atia no horo wa Christmas. Thank you muno Rosemary. Karibu. Unamenya to ugithithi guku mundu ni inukaga agakora guka kana soso ni mathinjire mburi ni mathinjire kagondu makaruga tukuku turia twa kienyeji ni horo wa ma na gimeria ya no gima ya soso ikoragwo ina to gumeta sama kana vethe dio ya marugaga dikio kale kurugwo na ngo mutu ucio ni totariaga Nairobi ndetiguo tukoragwo tofauti muno na ngima ya na guku yes koguo ugiciria uhoro wa thiguku ukaririkana StarTimes o uguo muraria kaburi mucii gacinitwo wega ona ithu tumegwandalia vitu mzuri sana. That's nice. Yes. Koguo twina campaign ya Christmas which is upgrade na StarTimes. Upgrade na StarTimes. Nitenda he murori wakigwa upgrade na StarTimes arakirigwo ka ni kuruga grade na StarTimes kana ni gwika atia ni arenda gukorwo agithererio tondu mundu othe ni endete o gukorwo agiteithika muturire-ini kana akiamukira kindu kiria kiega. Upgrade na StarTimes iraikore kiuga atia? Upgrade na StarTimes ni kuuga atia tari ogoro we mundu wa ni urahuthira StarTimes na we bouquet ino ngagutwara to the next higher bouquet. Wow. Koguo tari tuige
By then you huthiraga Star Times. Nie gwakwa ri ona ria maranjirorera geithikai ni maramenya marerorera kugerera kwa Star Times. By the way, TV yakwa ni Star Times, decoder yakwa ni Star Times, na Bluetooth speakers ndagurire juicy ri. By the way, no cia Star Times. Koguo na ni joy we tondu wendete tuindo twega most likely we smart. By the way, ndirakuona we smart 100%. Koguo tari we mundu wa smart gako ungikorwo ogoni urenda gukorwo ukiona maundu maya ma Star Times tari ogo we smart bouquet gako upgrade to the next higher bouquet. Okay. Koguo the next higher bouquet tari ogo we smart ugukorwo githi super. Wow, from smart to super. Na ndukurihio onake ndukurihio ku upgrade. Koguo warihira smart yaku uka automatically upgrade to the next higher bouquet. Mwiroreri maundu kwagira hihi ni wanyita hau ni uria ndeiguira ni ati ihinda riri ria thiguku kana mambura maya ma thiguku Star Times matwarire metho guo tuikare turi andu akenu ati wagikorwo ukirihira bouquet iria urihagira, for example gikorwo niyo ya smart uraikorwo upgraded automatically gutiri atena process nyingi uraikorwo ukigerera automatically urathi to the next higher bouquet. Niguo Madam Terry nima maundu matiagirire guku na tondu riu ni ndakimenya we automatically upgraded to super. It's true. Riu ndirenda kwira aria aya ngime bouquet tofauti. Tariu kwina uria arahuthira aerial hau mbere-ini ni ngutaririe ni ngumwirite kwina turi customers different DTT and DTH something to do with the dish na the aerial. Koguo ni turi customers na nigutira nguigite hau mbere-ini Star Times cares. Wow. Na thiguku ni kahinda turenda gucokaniriria tukaiga onawe we care about our customers. Very true. Yes. Koguo tariu ogora huthira aerial which is DTT. Yes. Na we bouquet tuige we bouquet etagwo nyota. Wow. Oko automatically upgrade to basic. Na nyota dekoragwo na goro mu ni 259 shillings. Oh, bali namenya ona tariu hena mwiroreri boka na igwa ruso America ria tumagira Star Times na ni arigwo ona ni tondu direnda Star Times eno ri hihi ndiririhagira atia ni arenda gwikorwo akimenya o hanini kana marihi makoragwo iguru kana magikoragwo mahana atia. Yes. So for example tariu ugwo ndakwira no korwo we ukihuthira nyota ugakorwo upgraded to basic kana ogo we basic ugathi classic kana ogo we classic ugathi kuri unique. No ria rahuthira dish ogoro nova agakorwo upgraded to smart ogo we smart gagutwara kuri super ogo we super gagutwara kuri unique. Koguo iyo niyo tureta upgrade na Star Times. You pay your full monthly subscription and get automatically upgraded to the next higher bouquet. Okay. Where already? Hey. Ni no gukena. Koguo maundu macio ni mambiriirie. Koguo it's as easy as paint. Tari way ogoni urahuthira Star Times na ni urihite bouquet no Koguo I have automatically upgraded you to the next higher bouquet. Koguo tari way the dwajira we smart. Ni smart. Koguo ni urakimenya riu wi umuthi uyu ndurona smart urona super. Yes. Urona ya super. Urona ya super. Na ogiga next month ni urenda ku upgrade wo ukuri hari wi super gagutwara kuri unique. Oh my goodness. Koguo ni maundu kwagira fiyo. Christmas mari feel mundu arenda kwirorera ki ategutagwo ni mundu akorwo agicagurira Star Times feel na ni turi channels nyingi each bouquet has different channels. Na maundu macio mothe ni turi flyer tari umuthi ugitu ati ni ukwenda ku visit business hall ito ni ukuheo flyer na ina channels icio ciothe igaku explainira uko get channels eno neno urio kuriha na ni ndenda gucokera. Yes. Star Times is the only pay TV that allows you to pay
monthly, alright, weekly, kana daily. Alright. Koguo muthi uyu ungiiga ati ni urenda kwirorera mubira uria tukoragwo naguo tondu ni turi Europa League ukariha. Koguo no urire daily, weekly and monthly. Alright. Koguo twana turia twi gicagi na ndukurihire decoder iyo yes, no urihe makionage cartoon ugicokaniriria nyungu yaku ihure. By the way, wiroreri ndirakwira ni upgrade na Star Times na ndugatigwo na thutha. Aikorwo ni ringinyukitie ikinya nyendaga onawe tugagikorwo tugitwarana o wega. Koguo agikorwo ndugikoretwo uki upgrade kana agikorwo ndugikoretwo ugi subscribe, ta subscribe thaici bouquet iria ukuoya kana iria ugwikorwo ukirihira package iria uguthura ugukorwo automatically upgraded to the next higher bouquet. Na nitiramenya maundu matikinyite hau Madam Terry. Gwiciria ni njiguite kwina iheo, ngaigua kwina gakari, andu aria mendete ga personal car, ngaigua kwina Bluetooth speakers cia toho, ngaigua kwina Star Times TV na Solar Kit. Indo icio ri hi mundu aregwatira eka atia? Nituhete mundu wothe ena Star Times on a new customers aria meko decide to come our site and leave those other pay nitukumahe a chance to win. Wow. And a chance to win turaiga atiriri. Yes. Ti ati tondu wi nyota kana tondu wi smart kana tondu wi unique ni tugucagura turaiga mundu wothe on a new customer. Alright. So long as you pay for your full monthly subscription. As long as you pay for the full monthly subscription, you get automatically a chance to enter our draw. Okay. Koguo hau waigira raffle draw itu ukahota kuicindira Bluetooth speaker, TV na TV turi nyingi twi 32 inch, twi na 32 inch, 43 inch kana 55 inch. Koguo kiria kihuraga nyumba andu moka ati mundu akirorera Madam Terry hari ugu akiaria arona wega oria ukiri muthaka arona kaundu gothe karia gakiri haguo TV ni the highest inch watura niyo 53 ni 55 I mean neyo ina kwina andu megucinda na kwina andu macindite already na kwina indo ingi nyingi ndimenya kwina ngari yes gakari kaui ogwo ndakwira hena ngari tiga kari kanini kana kakari kanene kwina ngari eho kwina indo nyingi ta TV kwina Bluetooth speakers ona tukwamba gukinya he urecio ingi tutikwamba gukorwo tukigweta niguo thereria mwirorinde mwire ni upgrade na Star Times na ni undu wa ihinda riri ria thiguku nikio mukite gukorwo makimumenyithia maundu kana mawega kana ona gukwimucokeria ngatho niguo ikorwo wicagurire Star Times nawe ri indo kana kaundu karia wagire gukorwo ugika no gukorwo ukirihira package yaku na rihira ugukorwo upgraded to the next higher bouquet ririkana the process nyingi ni automatically toguo tu warihira monthly subscription ugugikorwo ukigira draw ya gukorwo ukihotarira iheo icio waigua TV ya Star Times, Bluetooth speakers, gari, indo cigugitwo ona Solar Kit na indo ingi nyingi mwiroreri thiguko kwagira. Madam Terry kitahitano giki kirathira giguthira ri kuma ni turajirie December na tuguthi tondu Star Times cares and our campaign is going to go all the way until the end of January. How neho hapo ndio ni how neho customer witomwe akesindira ngari. Okay. Thank you muno Madam Terry na ndirakiona mathaa maitu matwenyeretie o wega no tutanehera haha ningienda urore kamera iria ugikorwo ukiariria mwiroreri umuririkanie kaundu kau briefly arafu ona no ugeithie andu maiganona no twire ona Merry Christmas kana ona thiguku njega na mwaka mweru rora kamera ino. Okay, yes riu mwiroreri uria eroragira Gikuyu TV tukite haha ni undu wa inyui
na tokete haha ni undu wa Star Times na kumwira atiriri Star Times cares this season, festive season, na tuina campaign itagwo upgrade na Star Times. Usipo upgrade na Star Times utaambia watu nini? Na ti undu murito no uria wikaga o mweri no this time ni turakwira atiriri ni turenda gucokia guoko tugakwira wariha mweri your full monthly subscription, you get automatically upgraded to the next higher bouquet. Wow. Kogwo ti ate twina gaja handu o uria wikaga o mweri nogo turenda wike na tukaiga atiriri ona twakuhe upgrade ni turenda gukwira you are the most important person to us. Kogo tuakwira we are giving you a chance to win. This chance to win ni turaheana Bluetooth speakers ito, tukaheana TV na sikoragwo in different inches which is 32 inch, 43 inch and our smart TV which is 55 inch. Tuina solar system which is a full kit. Solar system iroka na TV, iroka na battery yake na iroka na panel yake. It is a new product in the market. Na tukaiga atiriri, January no wende gukorwo ugithi gicagi kugira ciana ciaku kuma gicagi kana ni murathiete Mombasa kana haria Naivasha na Ikuru tukaiga ndugiuke tuku award gari area twinayo. Kogwo anyone can win. It's a chance to win. Yes. Thank you so much. He mundu ukienda gukigeithia itageithanitie ni gwenda kumwira Star Times ni kinyite handu irenda gukorwo iki appreciate local content. Toria mundu eroragira Gikuyu TV akerorera DJ Afro akaiga yo ni local content akaiga yes hau niho kogo Star Times ni irenda gucokia guoko kuna local content na ni irenda ina niraji kuika maundu ma local which means tuina show ito ya anake na ni ndramona me aingi na airetu kogo twina show ogoni urenda kwicindira mundu ugokoke ethera mundu itagwo Hello Mr. Right. Hello Mr. Right. Okay, ni maigwira andu othe na reke ona kamwira unjirite ngeithi andu reke ndikie hau tondu turaigire atiriri tutirenda mundu akerorera kindu akaboeka ni horo wa turethire andu ega mekuku entertain kogo twina Vera Sidika na Dr. Ofunike kogo no mumenye na mwirorere every Saturday novela Star Times mukeyonera show iyo na kwina andu marokire hau mara audition marona Mr. Right kwina ndiraigwa ati ginya ni marathire ginyo hiki andu mehorinde kogwo andu matikegwatie matire na andu na ndiye kana wewe na mundu tatwire onaria ngakau nikuo guka kuringana na uria ndaigua kuu nikuo guka niguo ona ni ri ngiugaga ni ndakigeire mundu ngitiga kuga ndi single ni tondu niturenda kumurura muno ni horo wa ndokiona twamba twamuhe subscription niguo twamu upgrade twamuhe iheo na twamucoka twamu entertain. Very true. Koguo ngirikiriria ireke nyambe ngeithie department yakwa tondu ni ndutaga na department ya marketing na marketing munene wakwa gitagwo Jafeth. Na marketing ni group of people. Yes. Ogenyona haha kwina andu mateithitie magatuma nginye haria ndi ngiruta wira hamwe nao. Koguo ni turi app manager, ni turi content manager, ni turi digital team, ni turi designer na ni turi mundu wa PR. Wow. Okay. How berei-ini negumwirite ni turi flyer na poster wira ucio wothe ukoragwo na mundu wa brand niguo na munene witu ni ndakimwira agitagwo Jafeth haya ni ndamageithia na andu othe a Star Times aria mererorera Star Times ni ndamageithia tondu nio matumite ngorwo haha. Very true. Na andu a Gikuyu TV na tondu
ogoti Gikuyu TV ona ni ndingiri ha tondu ni munyitire ugeni na ndakena muno thegio niguo haya na family yakwa no sana msitigithiraga na wanjira nyaji kugeithia andu ona riu ri ni thatu na family ona mati akigeithikira ho ndemageithie tu tondu ndikwenda gutwika ati ni nderire ni ndageithirie mundu mwe uguthwo ngundi na kugwa ngeithi ni ndageithia othe ona cucu aria meroragira Gikuyu TV othe mageithike aciothe na guka okay thank you muno Madam Terry na nitwakigwa twakena muno gukorwo nawe studio cia Gikuyu TV mwiroreri nawe nitwakena na twaigwa twateka gutuhe gitio kiu wikara thi guthikiriria maundu maria tugwikorwo tukimenyithio ni Madam Terry wa kuma kuria gwa Star Times kakihoka ni wamenya maundu matiganite na gikorwo ndwigwateire Star Time ambiriria thaici koguo umenye thaici we gwatira kwina upgrade na Star Times umenye wahota gukorwo upgrade to the next higher buki wa ikorwo ukirihira monthly subscription area ugikoragwo ukirihira nyingi no ikorwo ukihotanira indo ta ngari indo ta TV solar kit na indo ingĩ nyingĩ wagikorwo ukirihira monthly subscription maundu maingĩ na gikorwo ni urenda gukorwo ukihe uhoro na gwadanduku hora thimu ya 0719077077 mukigena hwaini mwega na ni ngatho muno ni gwicagurira Gikuyu TV riakwa ni Rosemary Kare na ni thengi muno Madam Terry ukigena hwaini mwega na nikio yatiriri uhoro cio wa kuona anduri andu ni manyita hawe muno andu matige kuga ndĩ single kwina chance na ogodo na nyita ojethe haria Facebook kana ka Twitter nigukwira uria uku apply all right ni mwaigura bye bye Star Times, enjoy digital life.